Umphakathi wase-NU30 eMdantsane eBhayi usashaqekile emva kokushona kwezingane ezine emva kokudla ukudla okungalungile ngempelasonto. Lezi ingane zidle ukudla ezicoshe endaweni yokulahla imfucumfucu engekho emthethweni. Ingane yesihlanu isindile kulesi sigameko. Alunamda Mqawe oneminyaka emithathu ushone efika nje emtholampilo. Udade wabo uZinhle oneminyaka emihlanu yena ushone esalashwa. Ezinye izilamani ezimbili uAlizwa Mkhwayibane oneminyaka emihlanu ubudala kanye noAsive oneminyaka eyi11 nazo zishone zisalashwa. Lo mntana uthe ipoison akhonto sinoyenza asithamba khwelisa emotweni simse esibhedlela. Kuthe kusenjalo andiyazi into yoba omnye uyikwekwe yena uyajubula apha phezu kwebhedi nemshiya apha endlini. Ufike intombi yami enkulu eseyimibela kapha emqolo naye serhoqo zephuma amagwebu. uAsiphile Grootboom oneminyaka eyi7 yena usindile kulesigameko. Vuka pha endlini kwakumakhulu othi kuthiwa kwabantwana ngapha yana abatye ikhefu. Cha kangacacisa sibandlana nomakhulu. So ke manje ndihamba ndiya kumakhelwane bam ndifuna imali okhwela. Ndibaliselwe lento. Ndithe ndisahleli phaya kwathi igqi onye umakhelwane wathi kuthiwa nowakho umntana utyile. Izakhamuzi zithukuthele zigane unwabo. Zithi isimo esihlala ngaphansi kwaso sibe nomthelelo kulesigameko. Le nkunkuma le ide yabeka abantwana phansi komhlaba. Sacela sifika ibhini yapha. Yakhula inkunkuma till 2017 ukufika kwethu still 2020 njengoba uzoyibona njengoku izobeka abantwana phansi komhlaba. Umasipala iNelson Mandela Bay uthi lesigameko sibavula amehlo. As much as we do our waste management collection in every corner of the city, in areas where we can send our trucks to formal collection, we do every week, and in areas where we can access through our trucks, informal areas, we do send foot soldiers. Ukuhlolwa kwezidumbu kuzocacisa kabanzi ukuthi yini ebulale lezi ngane.